Ola, estes son meus pais. Ola, vamos facer un truco de maxia para as familias contan. Mateo vai a ser o meu colaborador neste truco de maxia. Empezamos. Colle a cantidad de cartas coas que queres facer o truco. Moi ben. Baraxamos as cartas. Elige unha carta. Ou elixe. Esta. Enseña a cámara. Corta, garda a carta, corta. Coloca a carta encima do corte, e o resto do corte encima. E aí está a carta perdida. Eu vou che enseñar as cartas. A de abaixo, vou na sacar. E cando pase por diante túa a carta túa, os llaman encima e párala. Vale. Empezamos. Esa, ponlle a man. E agora outra man. Está aquí a túa carta. Sí. E cal é a túa carta? Enseñache. Dos de bastos. O 2 de bastos. Mateo, engancha máxicamente esa carta e lévalla para outra man. Eu levo esta. Empezamos. Está enganchada? Vamos. Lévalla para outra man. Cámbialla de man. Que estamos chegando. Colócalla aí. Esta era a túa carta. Sí. O 2 de bastos. Sí. Enséñalle a cámara. Non é o 2 de bastos. No. É o rei de espadas. E agora cambiaríamos, Mateo faría maxia e cambiaría a carta. Cambiamos a carta de man. Choca. Espero que vos gustara este truco. Vamos facer outro truco de maxia, a ver se os gusta. Vamos facer un truco de maxia. Empezamos. Vou facer 3 montóns e tes que elixir unha carta dese montón, sin dicir cal é, solo en que montón está. En que montón está a túa carta? Aquí. Neste. Moi ben. Vámoslo a facer outra vez. En que montón está ahora? Aquí. Aí, tamén no medio. Será a mesma carta. Sí. Non nos fará trampas. E a última vez. En que montón está? Aquí. Sempre no medio. Que lle facemos? Para que salga sola a carta? É axudante, sí? Sí. Pois veña, vamos alá. Vai sair só a carta. Ainda non sabemos que carta é. Preguntaremos ya ahora dentro dun pouco. Colocamos as cartas. Esta. E agora vai sair só a carta. Empezamos. Soplalle. Que carta era a túa?
4 de espadas. 4 de espadas. Saldrá yo 4 de espadas. Tendrá que salir soliña, ¿eh? No, y no. Y ahora. ¿Será esta? Sopla a ver si sale. Ten que ser. Esta? Sí. Ah, saleu sola. 4 de espadas. Despídete, Miri. Espero que vos guste o vídeo. Espero que os guste el vídeo. Saúdos a todos.